Aman Ghana mu hadum se habajo enye nde enye ochina de biara da ne nsema eba mbonten so eye Madwoa nsensem ya egetene e social media platforms yi so ama Ghana phone nyina ene abonten so fo bibiara ede nano atu nsensem yi mu bi ebi mu keka se eye ade eye abawa ye friend Madwoa nkotena be ma ba ko eye nbe papa no ho a na nkanya ade anka inspector yi krampo ebetumi abontuo ekunu ebi mu so ka se na wofo ya wofo bone pa mu ya basha proye because no munim say ya de eye Madwoa no owompena bi o wa manone ana afa esu no police ni no esan so etwempena na ebusuafo ni nyina yenkokoda nche video bi ba abonten so a eye Madwoa na danfo bi eye call ni eye inspector yi kasa no obisa ne say inspector eti wakuna na eti wahwerade ni maku girl yi ampani ampa ne nnuane ampa inspector yi ebu ano ka chen say yedin unim bibia sa wate obi obahwo bibi sa obi a wonte hwe wo sa wate na chese na nchese ampani ampa ne nnuane ampa police ni etumi eku eye Madwoa na enda na Afia Schwar de no ho age sansensem yi mu bi ama Afia Schwar expose eye Madwoa na danfo na otumi kokko friend wo fie de ne ba bonten ebe gina ho ne police inspector ne nyina mo bon komo a eye ababa wa ne de ofa ne hu din ya inspector yitumi nya akwanya etumi ku eye Madwoa yi Afia Schwar expose se in chrono yanko ne nkohwe video ne mra mene makana fofo wasem akana fofo wasem akana mabre etu ni adamfo na ma boniti so mpaye boniti so afore ene nipa nyina ene be fa adamfo nti obi wo ho awaje wo ho pa obi wa ya bone ho pa ya bone pa sunsumu se o mese wo da achepa oba usasa sembe na fie kan me dem nka so obi aye be ifu mo bia mfa sem ehema no na enso so Madwoa utieti asem no a na wo hwefie na wo hyedem na ohyedem ena na damfo ebeyi ni pie eni eku no busase na damfo ni tumirika no oye dede esase Ghana mra yeso kwato se obi commit crime a dwane u dwane no ye dede many practice crime koso ebi ko no so adamfo no poso so no ono so mumpo no ye pa sama no ne senti a wo se de bia obo na fofo tiri so pani empire no obo no so fie fo penasem enti ya penasem no e wo se fa no so ne de ye wo bibi ne ye di nya no na wuni mo mpaibo na wunim akwankyere na wunim sade yesi ebo afore wo ayonkofa bi so a enyeme bi wo hokra elisi ne kaye de na ahye dem no wadanfo befa opie ne ebo otuo te no befa no afa no wadi o mamani na ho yeso ko na akoto se obi tu ne bafo na wode waso etie bi bidem sum bebe o nka asamo kwa mfam nko ya mi hu me wa no dada ma wani na ho e wo honhom nsem be spiritually awaken o generation we no mo de hu bibia elhye nkosi aga hwini wa hu we e de na beba ene mo ne me be cancel yo na obi anwene nko police no ku Madwoa na nyeneni ya na police fo binom enkrofo a obetinya chi obi na wamia na nia na ska woni hu nyina no wayire na je nipa kro pa chopa wontie ebie nipa kro onka hwio ofa ba bia no akoye obibi oyo obibi a ebinye a police fo bitimi sheda chi obi edi wi shene bad ni asacho obi a woni asem bi obeka ho no magiscan ko ni wi obeka ho oh bibi wo wi ase o me ka che mo ne bibi wo wi ase nti ne da ya tuopu amoja 5000 pe ene na akoya na ni ase den sekela bombo obi su ho a
ono ni fia be fo ato ne dada eno onye na dwene se na anu mpaibo ya abasu ye no bi aso eti ojaba ho le aya ndere be obebo bi TikTok hu hia ne chempaibo enti wono aya ton no any police ni e sign di na chi no omu mi enu ko hia ye friend the deadly void siampaibo ate siampaibo na sampai na ye bono ye jawo so udi wonto wahine ma asasi so then mintimi kan twi at the Lord's prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Nadam funu nema ye kun. Because police in the friend no na one fan can dam funa anko frena. Ana na dam funu friend no kra na metie disa wan ka say police ni ni jira nchen. Okay. Ana minim yesu say police ni ba ka kire ne say. Meku no. Okay. Nti won say wutie call na. Wasi nti waku na mpa. Tirasa abrochire na obekọ no o ka kire ne say mi beja no wakọ abrochire na nya nipa nyina nso ena wonsi yie eye wo mo de. Even including asofo obinim mpo. Including asofo obinim. Nti asofo yie sofo aman ne sato so bompaye. Ebire bi na me kọ Canada, me fra me papa sofo bi papa me kọ abrochire bompaye ma me. Me kodru ya na me se me ye fasting. For program no me the preparation program ameye 3 days and awurade bia mani na obi de ne sato me so bompa ye okura paso kese enye de edi yitre de edi twetwa entoma no odi twa mitiri nyin se ye twa mitiri nyin o twa mani mo nyam my god adofo musem we na Afia Schwar de abeto abonte afa Madwoa wo no ahon video ye kokoshe ye hu mese ye Afia Schwar e ka ne sem ebi mo kaka se Afia Schwar e ka wanu tum ka wanu paado wanu ipa de se wan kan paado de be ye wo man ga ne mo anu se juso bi asem amba na abambonte so na we ka o hwa ga we o hwa ye onu a eye onu a the fact so ni twa video and so ni twa picture de abeto monte so nche se bi onu no kokko frɛ no ebi mo so ka se just obi hu amba nsem na che se o man ga no bia ekeka bi nsem de dodo na nkrofo ka de afa fa wo de to comment section wo se na be ya metumi akenkan de ama the channel no ho adanse fetchera foforo o yesa so na Erade Schwar attention Tvgh Facebook like share comment we videos no so and na face no ko YouTuber attention TV ho subscribe to our YouTube channel no na face so notification button no bom mode aso be boss so se na be ya bibia ready beto na ye kane a onsa ebeka Mr. Jacob bia obi ajiwutu wo hia wa won ti abom samra na from ohema echa